Kawai kalung kami kasih kalalat im na kajing syair thma hakil no ke Pakistan. Ha Pahalgam ka jelak Jammu and Kashmir. Kani kajing ja syair thma ki nong jungok kai perthei ha Pahalgam kadai men ha ka arpo artari yoyong arja rupsan. Ha kapor chiteng sngi ha ka baki erang na Pakistan kilawan bantar kulina phangi ki pajba nong jungok kai perthei ha ka baki laya padu arpo hundrungut ki mensim kentop ki banabari ru. Katai kalong kumi kasih men ha katai kasngi syair thma kadon ha Kashmir ban lek kai bat kaperlok bat baro arngut kilalat im na kajing sanrit kuli kileno katai kalong kumi latip kerteng ikong zuzane farishas im ibashong basa hanong ba shilong bat menta ilawan poiru ha shilong ha kajing keren ite ilong kami ringkat berkawai ke YouTube channel kalaya thu ba kilalat kai bat kaperlok sya Pahalgam Henry Hakapor bagi dang syongkai ban lek kai lang berutau nong sundur ban Hakapor bagi dang syongkai hasenda uding ban pej ikidur ki bala depshon Henry Hakapor kilayu i utau ule no rengkat bar kasuloi bat ulapan abet i utau nong sundur kalaya tu ba utau ule no ulapan ab da kasuloi utau nong sundur ban pha pule ka ketin ka jong blei bat ban pha ong galam ka ba kamtip kamut kumno hakatin jongki bat utau nong sundur ula ong ya kata ka kentin kakong sim kali turu bah kapor baka kali babalai upa keren kumta utei ule no ula paidin biang Henry ule no ula yai no kam sharum bat kali ya kita ki badang sudep ya tho ban kali pidei muslim ne Hindu ha ka jing bom tip utau sendrang ula jubab ba ude Hindu marshu ong badai Hindu ule no ula siat adu arkuli na ka syadam bat ula kelon keram haju